Kwezi wa tukufu Komori malam liyo. Assalamu alaikum. Leo berkao jabanu rambe ezafundi watu Said Mohamed Jibril berkao jabanu marehunre courage rambe zenjema yafanyao harumwa Komori nana unisema sikitifu ya hatu ekanga buwandu si jifundi Jibrili ya waranda nai mana ngamono wa Komori kena ukiri jebanu leo rikensi rambe ka fundi Jibril harande mrunai fundi Jibril hafanya nai jau harande mrunai ndogo fulani leo ridiwaze zenjema zahe yafanyiliao harumwa Komori neze juhudi zahe yafanyao harumwa nsi ya Komori kwezi wa Komori watukufu ngebidiu rikane kurajio rike makleri rambe zekweli rambe ukana zarongo zinu ngazendao na ibo fundi nana rudi runde tena rambe ukana fundi Jibrilu hafanya ndongo mazimasi nji harumwa Komori ngamono wanama wanyanyasi wambao ukana leo ngarancourager umru ya dhulumu wanru mali ngamono wanama wambao ukana leo kena ukiri rambe ukana ngaruwanao deula ya uhaki halafu rancourager mru yafanya wanru nai yo kweli iyo haki manake na ukiri rambe ukana ngarsahau deula ya uhaki kana ukiri rambe ukana ngaranzao transparence armwensi ya hatu rancourager mru iutumla ukana harenge wanru mali shabu wa Komori msidiwaze tena nartitsohamba zembi zafundi watu yafanyao ngamono wandu wasaya ngwajao banu ngwa yonsi pia ngamjua ukafundi Jibril waifundi watu waifundi ngamono wandu ngwajao banu wazingara mtafile zina lahe Muhammad Shayewa jau Muhammad Shayewa wo mwizi yabona rukubale ukana ikarende harumo do huo yabo kartu denonse izo fundi Jibril yambao yabo ngari mtsoza wadabu ngari mfadhe hiu yakaronda harumo esansiyo ngaro na media zijao banu H24 ngazimzingarao ani ngazimdea ondrondo ngasamba ukana fundi Jibrilu harenge wandu mali jau mimi personnellement harimo wandu ukana fundi Jibril hawarenga mapesa mimi ngamsikitiho wala mimi nsunga mhono upande huo maana karna ujua hakika kweli rambe ukana risaidie mru ya ukana habo wandu mali ça je suis d'accord no wandu wao ngamibazima nao wandu wao ngamine masikitifu parce que nsina ujua nisaidie mru ni unge mhono mru ya rengo wa mali wa Komori wa dhulumoze mali za hao ça je suis d'accord upande huo shayo mimi nso d'accord deula utsofu adabu no fedhe yondo nso d'accord parce que ngarujua upia ka fundi Jibril harme masi wa Komori yeye fundi iyo ngarujua usonti pia donc mimi ngami d'accord wandu wa muyao zemali na wandu wa kana Jibril kawa bo mapesa je suis d'accord na yo haki ya hao wadaye mali ya hao yo haki ya hao wa reklame zemali wa boha mana yo si haki funga Mwenyezi Mungu zanongo izo koli ngar amini ukana izo si haki zanongo izo koli bafundi Jibril ngar amini ukana eka izo koli iyo si haki ngar kubale upande huo shayo mimi nso dakoru ndo utezefu shihere yo mimi nso dakoru ndo utsofu adabu ya ukana ngar jobo tasi ngar nao media rangu tasi na iyo mimi ngarelewa ukana yu haki mri arengwa mali zahe ya dhulumliwa wazaza hatu watumloka waomboka warengwa mapesa ni fundi Jibril yu haki ya hao wadaize mali zao yu ngarelewa ukana parce que sonti pia ngasina wazazi ngasina wababa yu haki wadaize mali zao la je suis d'accord wala nsunga mhono upande huo mimi si d'accord mwanadamu yadhumliwa zemali zahe ça je suis d'accord shayo mimi nso d'accord daila manieri ya utsahaze ndongo daila façon ya udai zemali zao daula utsofu adabu ngono mruha chabanu hasingara fundi Jibrilu hamfedhehi hamtswaze nguo hamdendo nondro iyo nsunga mhono na iyo droit ya hangu iyo tsidena mna mro ya kudai za haki zao mrukana ujua ya dai haki zahe
hautsovu adabu hazidwa hauteza ushihere iyo narekera adhibu wa komori rambeze kweli ukana ekarendo henda harmu mondo uo iyo tside namne ya mwanadamu yabidi yadaize malizahe yababaha tsele abonga miharuma yekote ya heza bizafundi Jibril. Ça je suis d'accord au pande ukana yoti yake mradho lumblomali no wanruwao wadazatwa tukufu wao hema steinwani kao ngwaona yedrwa wadaize malizao kona yedrwa pa Yesu asiku yoti njema iyo haki ya hao wazidai fungwa fundi ababa abwa kumori na rambe nezi njema fundi sharsidi waze tena zenjema za fundi Jibril yafanya harme masiwa ya hatu hiyo rtsimbohe haki hiyo rsidi waze mono umtolwa roho umjurulwa roho wahe mwana hatu mwanashi watu fanu mone namna ya masakrewa mnone zetwabi yafanyiliwa halafunga mzonuziso wa kumori fundi ndobi ya oze ya zidenose ya bati jau fundi ndobi ya oze ya baukanati jau zenogomana ulafanyiliwa fundi ndobi ya subuti ya hunro subuti ya baukana zenrongozi birinai ya baukana zilandrabu fanu kajafa bahi narambeze kweli bwa kumori Ricky Macler c'est vrai ngabo zembiza fundi Jibril je suis d'accord shana rambe namnambiye mafundo wenji kabati fundi asubuti ya rongowa yambaukana zanongozensi haki mafundi walokumoro wenji wadaza kwa jasubuti wabaizo zanongowe mwana mtiti we yafanyiwa zinusi haki inu akti ya shiukatili inu akti ya shiu barbar inu akti ya shiu krimineli fundi Jibril le seul ya oze ya benua ze haki armwa komori ya benulo wa komori warangu ukana zilanrabu ola kajafabure ze postu ngasinizo vanu hazanziha hamba ukana ngwari hada yao ngwarambia unrabo ukana emotoi kajafa hedinu wiha ulowa fundi Jibrilu haoze hazidenonsi haoze hamba zenongozila hamba ukana no zenongoti jau ya upande huo bwa komori hotukufu hanyu na rishukuri fundi Jibrilu parce que hafanya ndongo boko mafundi wa komori kwa jasubuti wa zamba ani haluha ya shimaga fundi Jibrilu habrize ye silansi habaze kweli ukana serikali wa rihada ya haonisa ula ukatili wa ho serikali leo orisidiwaze ngabo wanawenji wa komori wenji wakuka na problemu komori wafuma tso wawade fundi Jibrilu yoto wa mali watoto wao wende wangaliwa bashonga banrabokana zila mali zati mali zahe enarifanye difference aba wa komori na rambeze kweli nambie autorite edhomana mkomori yarenga mali za daula ya ngali ya moto ulomwade na mrambi harmese mrwa serikali zenrongo wafanya parapore ya Jibril vuka watoto wao vuka wawade serikali watoto renge mapesa waangalie watoto wao vuka wakomori walo mahututu walo wawade serikali watoto renge mapesa waangalie wakomori noka wazifanya wakomori oko wazifanye maautorite wao no fundi Jibrilu yorenge mapesa mapesa ya tumlawa ka harengalo watoto wakomori wao hangalie mkomori asitabihe mama sikini wenji wakoka komori Jibrili yo wasaidia wanru wenji wakoka wadi matutu wauvahiziwa Jibrili utowe mapesa hawabahiza daruma zensi zilo develope wende wangali watoto wao donc wakomori narifanye ye diferansi mimi njaja banu ni daile fundi Jibrilu miti mruwa irdarasa miti mambruwa irdarasa hata miti mruwa hesha mashahe hata shati jabanu kimonansi mkomori ne analize nifanye diferansi ya fundi Jibrilu ne mafundi wa lokomori nifanye diferansi ya fundi Jibrilu no waruma wensi ya hatu kameme ngabo diferansi ku tout en dénonçant car wanru fundi Jibrilu ya wadhulumu mapesa ngebidiu wanru wao walikiwa zemali zao wanru wao gebidiu yu haki wadai zemali zao manami njajabanu ni couvre fundi Jibrilu njajabanu ni mcouvre tijabanu ni jiplace bohari rambe zekweli za fundi Jibrilu ni rambe tena ezibirauna yi tijabanu ni rongwe ki udhamana
nirongo kimwana nsi mkomori nsina kufanya jowa saya ni Jenny Kensi ni toze fundi Jibril adabu ni mdeye ni mtrete bizi mde jaw no shode tside shanebe abantu tijabanu na meukane ka fundi Jibril harenge wan rumali emaliza hao ngebidi wanikiwa ekafundi Jibril hathul rumali yu haki warengo wa zemali warande wa zemali zao wala mimi wanru wa dhulumla ni fundi Jibrilu ngamipazima nao ngameharmu usikitifuo tichwesa wanru wao warande wa zemali zao mana karna ujua tsengaridiro jesesena rambeukana ngariwanao daila ya kiuhaki ngaranzeo nsi yako eli ngaranzeo etat de droit risaidie mrudhulumu wanrumali iyo karna ujua upande huo karna ujua rekibazima na fundi Jibril upande huo karna ujua bwa komori yode mana na kaujavanu leo kimonatsi mkomori kidhamana nirongo kidhamana rambeze kweli shaye kanga rdayi wanru wabuhaze mali zao shana rambete na zenjema fundi Jibrilu yafanya harumwensi ya komori embabiyo simbohe akiyahe na rambe lefunvuku fundi Jibrilu yalifanya harimwe masiwa ya hatu fundi Jibrilu hafanya ndongozi nji boko waruma wensi ya hatu kwa jajo shinda fundi Jibrilu hafanya ndongo zinji njema harumwe masiwa ya hatu boko kabati autorite mzima kabati mru mzima wa serikali ya joshinda yafanye hempidi ya heshaya kwa joshinda wafanye hizo donc wekari jabanu nga wajao banu wadea fundi Jibrilu shana wahunre kuraji sena wambe uhaki wambeneze njema yafanya harumwe wanansi wa komori na wambe zenjema yafanya harmwensi ya komori fundi Jibrili yo oze kanga bomrulo mwade maskini yo oze hato wa mapesa harenge mapesa hambeha bampahiza hende hamsuanye fundi Jibrili yo oze heni mru mkomori ulo antetresi hulu harma utabifu yongar Johnson pia wana watiti wafomatso wana titi zireo fundi Jibrili yo wasaidia donc wajao leo banu wapezao fundi Jibrilu shihere wamde yao shana hunre kuraji sena wambe zekweli za fundi Jibrilu wambe zenjema fundi Jibrilu yafanyiwa komori mana mimi ekatinikiwa ema otori wanruari ruma waharmensi yato madhamana na fundi Jibrilu tambulansi nguwe tijoronga fundi Jibrilu kadoma jena shiwi manowari rumao ngwarengao zemali ngwadhulumua komori shangwati yao maboshoni hao ngwarengao zemali warumia dauna zefamiza hao fundi Jibrilu ekamwamba ukana ngudhulumua komori mali shawa komori wenji wowe hunra faida yo usaidie wanati tizirewe yo usaidie heni mwanansi utabiho yo usaidie wazazahatu yongarezichu wao wazaze wenji wa komori famizi njii wakomori Jibrili yo wasaidia upande huo hutukufu wanyu hema stay wanyu wa komori risibohe fundi Jibrilu ye haki yahe upande huo narambe zenjema zahe ngabonruwa wa komori halafu ye suje ukana fundi Jibrilu ngwanzo yapayanyise imasiwa problemu ilahe mwanamshe mzuani yakauheza fundi Jibrilu hajelezanro jana ngabonruwa ukana fundi Jibrilu ngebidi atahiswamaha isokweli fundi Jibrilu ngebidi atakamu ekawanruwa kukutumu kakweli hafanya nayi ya fundi Jibrilu ngebidi atahiswamaha shamtsidiwa zenruchana jana fundi Jibrilu haheyabala habaukana kajade nsi yanzuani shavumbua mwanamshe mzuani yaweka redo angali ya sous-entendu ya wengi wa mata aswamaha mimi ngamzambonro mimi njaja banu ni daili fundi Jibrilu wala mimi simruwa mnamashoni wa darasa shati jabanu na mbeuhaki na bezenje mafundi Jibrili yafanyao nezembi walanga mashelezon rubu wa komori wa komori wa dhulumla ni fundi Jibrilu ekai yabo isokweli fundi Jibrilu ngofanyo nai ngebidi wa komori wao wanikeze mapesa za hao vanunga chochua vanu rongozi rijeri dai wa komori wa dhumla zemali za waboha zemali fundi Jibrilu shari zidai kimastehi shanga monokana
nsuona afdhali mria chevanu ya tose fundi Jibrilu shihere ya mtoze adabu ya bimwalisha yewa webwizi wejao yotside namna ya ladhimu mimi beyankidi hangu upande wa hangu pezo matso hangu ngamona mawanru wao ngwafanya unayi ngwauna haki wadai zemaliza wanru. Je suis tout à fait d'accord avec eux. No wanru wadhulumlwa zemali yo haki yao wadai zemaliza hao wala heni mria dhulumlwa mali mimi ngamibatima nao nsukompatisa upande huo wa Komori watujuelewa na hii watujamba ukana tijabanu ngamsaidia fundi Jibrilu warengaze mali za wanru no nsu upande huo fundi Jibrilu hema stahiri unikao kutsina haki fundi Jibrilu eka hizo kweli kudhulumu wanru mali ngebidiwe mapesa ya hao ya rejeziwa upande huo fundi Jibrilu kutsina haki parce que hata harmo silamu mruka tina droit ya dhulumru mali upande huo fundi Jibrilu kutsina haki sha izo mimi nso dakoru izo mimi nso dakoru nsi dakoru utezefushihere nsi dakoru utsovu adabu enamna fundi Jibrilu ya deziwao ukana fundi Jibrilu ye mwizi fundi Jibrilu ye jao donc ekarido mbile na zekweli tena ekarido mbe ukweli wa zenongo tijotsaha wanama watukufu wadeo fundi Jibrilu wahunre kuraji tena wadenonse wahibawe zemaliza daula eka kwelingwa wakao buhari ngebidiu heni ndongori zidayiu sharike buhari rikarme uhaki ze media no wanadamu mitsira kuchapanu wade fundi Jibrilu kai bima pesa ngebidiu wahunre kuraji tena wasingare gouvernement ya zali wambeukana warande zemaliza daula ngebidiu ekangwa mbao eza Jibrilu shada wambe no wari gouverneur tena ngebidi wambe wari gouverneur walona ezi warenga ezi ya Komori watuweze mali tena walanga mjelezo nro pande huu ngebidi unike kleri harumwa Komori ukana heni mru ya dhulumla mali ni fundi Jibrilu ngamibazima nae ngampartage dami nae ngami je suis de son côté mratu juelewa na ukana sijabanu nisaidie fundi Jibrilu ya dhulumu wanru mratu juelewa ukana sijabanu nisaidie mru ya dhulumu wanru je minsi harmo pande huo ngami harmo pande ukana ngarelewa ukana ngarjuwa ukana heni mra dhulumu mali yu haki yahe ya deye mali yahe ekaze nongo isu soko li fundi Jibrilu wa boho mali ya bunge bidiu ya wanike mapesa hao iyo tinjema hata harmo silamu yabuwa Komoro ele ukana ngami harmo pande wa hao shaizo nanzao tena ngebidiu wadeo fundi wambe ukana mwizi shana wahunre kurwashi wambe nezenjema zafanyiliwa Komori na wahunre kurwashi wambe zenjema fundi Jibrilu yafanyiwa nansi wa Komori fundi Jibrilu woyinde mru yasaidia mayatima wenji fundi Jibrilu wede mru yarenda mayatima wenji swafi njema wende mru yarenda famizinji harume masi wa Komori ya wasaidia ngabu famizinji mabokana fundi Jibrilu hade ya wanzuani na ngamwonao ngabu famiza nzuani fundi Jibrilu yo uzisaidia heni mwezi fundi Jibrilu yo wasaidia yo tuwaze mali hawasaidia harume wa Komori wao ngabu mayatima wafe matso fundi Jibrilu yo tuwaze mali yo tuwae mapesa hawabahiza mwende waswanyewa ngabu wangu waparalize izo pia fundi Jibrilu yo wasaidia ekanga eleo ekarikubaliana ukana fundi Jibrilu harenge mali za wanru shaze mali hizo wa Komori wauziundamana wa Komori yo toe mapesa wa Komori wa yarumia wa Komori wa tabia wa yarumia abahari jarme question jarme question fondamentale waruruma wensi ya hatu mapesa warengao wahibao harmaze kesi za daula mapesa wufanya wa Komori narike makler rambeze kweli owalo na izi za daula owalo na zizoma za daula warengawe mapesa wafanyao msajaja harme mali ya daula mapesa ya hao wafanya le jawabu ngamlichua wa Komori ikagaranza ngaroja ulijibu wadhulumu ze mali za daula waurenga wajirumili ya faida za hao za kinafsia waurenga warumia dauna zinafsia za hao waurenga ze mali hizo wawaha maganga ya nyumba urenga zemalizo wa hulu plasi wajiwashi ya wowo hafaida za hao urenga zemalizo wafanya misafara wendo bonze wende wasfurahi dauna zefami za hao yabo yonde diferansi ya fundi Jibrilu ni madhama na wadaula no narambeze kweli
Karniki wa fundi Jibrilu ne madhamana wa daula rijorenga fundi Jibrilu pasko fundi Jibrilu mapesa yo urenga harumia harumema maskini yo urenge mama yo usaidie mama maskini ne mayati marsidiwa zertsimboe fundi Jibrilu ze akizahi wachao banu watezao fundi Jibrilu shihere wachao banu wamdeao wamtrete umwizi shana wahunre courage na wahunreze mvutena wameneze njema zahe wakebohari wakiharumai haki mana banu maudu ngarjo uzisi wafungwa Mwenyezi Mungu ngarjo uzisi wazinografanya hun duniani donc mwone eza hunrafanu mono salamu alaikum mwono eze mwanyanyasi ya ulwawa fundi Jibril demri ya oze ya teneteti ya gouvernement ya fanya direct ya plus de 2000 personnes 3000 voire 4000 ya sensibilizwa Komori ya mbaukana zenongo zinu si haki zenongo fanu ya ufanyiliwa zila si haki zila rabo fanu kajaulwa fanu kajafa jau shafanu la haulawa hata hambaukana ngujotowa ya mafoto neze video kajatowa yabo upande huo fundi Jibril hafanya nai parce que hambiwa Komori nrabo ukana kajatowe mafoto sha au moins hasensibilizo wa Komori au moins harambu emanansi Mkomori yaba hangurambu ukana yensi hatu ilansi ya makatili fundi Jibril ngufanya ndongo zinji no mafundi ngosubuti hambandu yosubuti hambiye daula ukana ngwafanya unai no mafundi wa Komori wabaki yabo okwa subuti warongowa yabo ngabo difference kwezi bwa tukufu ya fundi Jibril ne mafundi wasaya peu importe ze défauts zahe shafundi Jibrilu ngena qualité tsena ngeneza qualité zahe ngena ze défauts ngena neze qualité abule o akomor na rekebo hari rambe ze défauts za fundi Jibrilu yo haki ya hatu ya so Komori rambe ukana fundi watu ngofanywa nai yo haki watu wa Komori rabokana fundi watu hudhulumu wanrumali gebide mapesa yao wani ke mapela ya hao wala karna ujua rirungomuhono upande huo karna ujua rekebazima nao bofundi watu hema stairunikao shana rujuwe tena na ruhunre haki tena ne courage rabokana fundi Jibril zenongo ufanya kabati fundi Mkomori ya jozifanya Komori kabati autorite Mkomori yazifanya Komori ezahandani fundi Jibrilu sisi daula haki ngarubesha marahaba pasko onde fundi wa oze uja uloba zimanasi wambao zenongozi jiriu na Komori iyo ngarijibiwa upande huo ngarijuwa ukana mrufanyo live hadungwani 2000 personnes a 5000 uo ngujo shinda ya sensibilizo Komori yabo mwanada mtukufu wa mandu uo kana ujuar jebanu rikensi rimderi mteze shihere sisi ngasina besoin yahe yafanye mediatisation ya sensibilizo Komori wa Komori warambukana ngwarendwa una hii ngabona na kalite zasa ya wa Komori wabidi uambilwa ngarujuwa kana yensi yatu ngabo eka urmuluti ngabo wana ume warengono wana ume hamada ngabo wana washe warengono wana washe hamada yefundi ndobi ya subuti ya base ya denonce zenongo hizo yefundi ndobi ya hunre courage ya kanti sur internet sur Facebook ya mbeukanati haki mwanamme horangwani mwanamme hamada yefundi ndobi ya hunre courage ya mbeukanati haki mwanamshe ya rengwani mwanamshe hamada na mnambi yefundi ya subuti ya zidenonce hizo nunga mafundi wenji wasoma wa Komori nga mafundi wenji wasoma rana fundi Jibrilu wasoma hule wasoma rama universite nku wa Komori zendongo hizo wazidaza kabati fundi ya subuti ya zirongowa fundi Jibrilu subuti ya hea banu hambaze kweli denonce zetwabiambi zifanywa hizo zetwabiambi za kichafu hizo ukana mwanamme katina droit urengwani mwanamme hamadae mwanamshe katina droit urengwani mwanamshe hamadae hende hata wakazadzina hamba ukana FCFT fundi Jibrilu wanru wanadamu wa wafanyaza hizo wamde hata nobahi hende hata wanawashe warengwani wanawashe wakazamadzina hamba FC Konkombro hawadea hadenose zenongo hizo kama nzo mnambi bwa Komori kwezi
ye fundi mkomori ya denonse ze tabia za kichafu hizo. Na mnambi ye fundi mkomori ya subuti ya hea ambaze nongo hizo kazirendwa. Ya hea ya de wanadamu wao ya beukana za nongo hizo kazirendwa, kazinao jofanyiwa haramansi ya Kisilamu. No fundi watu fundi Jibrilu hasubuti ya hea hazamba hazitenose nga msichu waunru hende hata wanadamu wanaume warangwani wanaume hamada wao hawakaza mazina wambao FCFT hawakaza mazina ili ya wadekuraji wajauzi ya zetabia za kichafu hizo fundi Jibrilu hahunde kuraji hazamba hadenose zenogo hizo wanawashe warangwani wanawashe hamada wao fundi Jibrilu hasubuti habazano hizo kazifanyi wa hazitenose na yabo kabati fundi ya subuti ambazano hizo kabati walona iziatwe ma authority watu wasubuti wa denose zeno hizo wada za onti pia wafanya mbendo ambao silence radio kabati mli subuti ambazano hizo nonga mjio kana komori hatu leo para juzul kamar ila nsi ya Kiislamu nsi hatu ilansi yatukuziwa kejabidi mwanamme yarengwani mwanamme hamada kejabidi mwanamshe yarengwani mwanamshe hamada mwanamshe yulo ani mrumme shakejabidi mwanamshe yarengwani mwanamshe somahani no fundi Jibrilu haheya banu hadeya wanadamu wa wafanyazi tabia mbizo hadenose zenongo hizo habakana zenongo hizo kazi zenongo hizo sideheliyo mwanamme kana ucho urengwani mwanamme hamada ina mnambie fundi mkomori ya subuti ya deneso zenogo hizo no fundi Jibrilu wae chelo sol ha deneso zenogo hizo donc narakera vikwezi wa komori heni mrujo banu wambo zembi za fundi Jibrilu shanambi nezenjema zahe heni mrujo banu ya denose zembi fundi Jibrilu yafanyao wanro dhulumlwa shana hunre kuraji tena ya deyambe zenrongo njema fundi Jibrilu yafanya harme masi wa komori basi wasaya ekari kwa fundi Jibrilu no wanru walone nsiya hatu ende sao rijore ya kaduma jana shihui hata ziwilaki fundi Jibrilu wala kairi fundi Jibrilu kaduma jana shihui ranu wanru waende sao nsiya hatu paske fundi Jibrilu izokweli mwabauka na ngudhulumlu wanru wa dhulumlu wao iyo haki ya hao wadaizi haki za hao sha narsidiwa zezo yafanyao tena eka dhulumu mru sha dotruparu ngusaidio mwanansi mkomori utabiho mwanansi mkomori aswani kanseri fundi Jibrilu gutowe mapesa hampahiza fundi Jibrilu ngutozo mali zahe hamsaidia yule mana boko narke harmu haki nganyina droit mwambe ukana fundi Jibrilu ngufanyo nai iyo haki ya hanyu walanga mjele zonro ngami okote nema victimu wanro dhulumu za haki zao ngami okote nao Johanza fundi Jibrilu ya wanike ze mali zao shati Johanza sena heni mrojo banu ya denose shaya ya bezenrongo kimastehi paske ekari jabanu rito zadabu fundi Jibrilu ramba ukanaemu izie jau yotsi de namna ya kimalezi yo wamono hama upande uo woti upande wa kimalezi ngabo namna rojo ujua rambe rongo ze fundi ukanaza rongo kufanyo nai shari zambe kimastehi riwokenekana weifundi hasomisa wanruenji yoranza rikakarjanza fundi Jibrilu weifundi watu yo karnaucho uzihana ikakarjanza fundi Jibrilu hasomisa wanansi wakomori wenji donc wakomori hema steyahanyu na rambe zenjema za fundi Jibrilu ridirambe tena nezenai fundi Jibrilu yafanyao ikafundi Jibrilu hadhulumu mru ngasina droari yambe ngasina droari dai ukana kweli zinongonga zendamu na aibu fundi kebidi urirongoze fundi watu shari mrongoze kimastehi risifanya made ze media zilo yabo za jiprograme ukana heni usiku ngwajao banu watu ze fundi Jibrilu adabu ile ulati udenose bula utovu adabu pasku ngarambu wa ukana ngabo asharnoma nakubaliane ngabo rambu ukana ngabo media bokonga za sharneo kontra fundi Jibrilu ya denose da minacha banu na mrongoza kimastehi na bekana fundi Jibrilu ngofanyo nai kaizo kweli zenongo hudhulumu wandu ngebidiwa nroni kwe mali yao yode namna udenose sheka mrahe ya harumaze mimbarizinu mruhade ya mru mratsa mru zenguo
ngaba ubizi wechao suona ukana yongeendeleyao haruma ila malezi ya hatu ya shikomori suona ukana ekarende haruma upande huo haruma mundo huo yongeendao haruma ila kulturi ya hatu ya shikomori kulturi ya hatu kaijakansi hautsova dabu kulturi ya hatu rilelo ukana kamra onondogo ngazendao na hii ngebidi uheye uzirongo wekimastehi ikawono mrungo fanyo nayi mwanyanyuho Islamu ngebidi uheye mrungo za kimastehi haadabu na ishma yone namna kulturi ya hatu ile namna malezi ya hatu ya shikomori ranikiwayo dohona mrungo ujebanu uzambe kiadabu hakimastehi donc wakomori watukufu leworka ujebanu rambe zembi za Jibrilu rirambe tena neze njema za fundi Jibrilu yafanya harumo wa komori hizo na rambe tena arsidiwaze ikangaramba uzembi na dirunde kurwaji tena senanga mparo wanama wade yao fundi Jibrilu wajebanu wakenti tena wabeze nongo fundi Jibrilu yafanyao harume masiwa yatu wabe neze njema fundi Jibrilu yarenda emwanansi mkomori mana fundi Jibrilu hafanya ndongo zinji boke mafundo wa komori kwa jajo shida wazifanye fundi Jibrilu hafanya ndongo zinji boko ema autorite wariruma anida wala madhomana wa daula kwa jajo shida wazifanya ema dhomana wa daula ngwarengao zemali za daula wajirumili ya faida za kinafsia ema dhomana wa daula ngwarengao zemali za daula zaho wa komori wahaze nyumba zao wahaze nyumba za luxu zao na fundi Jibrilu ikarenge mali za mkomori shayabo tutruparo ngusaidiyo mwanansi mkomori utabiho tizamba nrobanu ngamzichuwao bwa komori fundi Jibrilu haimisa fami zinji za shikomori uzisaidiyo fundi Jibrilu fundi Jibrilu haimisa fami zinji za shikomori yazisaidiao fami zinji zilonzuwani fami zinji zilomwali fami zinji zilongazija fundi Jibrilu yo uzisaidia yabo wade yao fundi Jibrilu na wahunre kuraji tena wabeneze njema zahe yafanyao parce que kama bazembi kamjaba njema yabo nganyina yabo nganyina problemu ya hanyu personeli dani ya fundi Jibrilu mruka sina problem personeli mruka bohari haluha ya shimanga mruka transparent mruka harmau haki mruha bazenjema mruha rudi habazembi yabokole kam henu jamba helio yabarele wakana ngwanzo Jibrilu fundi Jibrilu ya change shika mrajabanu mraba madishehu hamwizi madishehu hajau hamtozadabu yabonsu amini ukane mruo ngwanzo nzenongozi change yabemruo hajipania yajiato ze fundi watu adabu yabemruo hajipania yajiato ze fundi Jibrilu shihere ngarukubaliu ukana si haki kamru hadhulumi wa mali ngarukubaliu ukana ikafundi Jibrilu hudhulumu wandu mali iyo si haki ngebidiu ze mali za wandu wanadamu wanikiwa hizo na heni mru ya dhulumu la mali sisi ngasibazima nae ngasi harmo sikitifuor johanzani kiwa shayo sisi rso dakoru karsi dakoru harmo utsofa dabu karsi dakoru hamrahe yabanu mriate za fundi Jibrilu shihere yo karsi dakoru pande huo wala heni mrujofanya hizo hiyo yabo katsuda yuhaki yabo katsuda yaki yabo ngutsozo fundi Jibrilu adabu mrunge na droit yabo kana fundi Jibrilu hubo wanrumali ngebidi waniki mro walikuwa zemali zao iyo haki mana harmo silamu karsina droit ridai ridrimilie mro dhulumu wanrumali yo karsina droit harmo kisilamu yo ki haki walanga razamba wotsena si wanrodabula haki karna ujwa leo rambukana ngaranzao etat de droit resaidie mro dhulumu wanrumali iyo ngarele wao pande huo nous sommes d'accord au pande huo sha Swanroda ula haki tena ngarjuhamba zenogo fundi Jibrili yafanyao zenjema yafanyao ngarjuhamba zenogo mayatima wa komori ya wasaidia ngebidiru unre kuraji no wanrwade ya fundi Jibrili tena wahunre kuraji wajibanu wabe zenogo njema fundi Jibrili yafanyia harme masiwa ya komori rambe tena ukana fundi Jibrili il est le seul fundi ya teneteti ye gouvernement
ya wambi ya ukana zenu wafanyao kwa sufanyandro ngamrudinda jizetena mwana hatu fanu mwanashe watu hadhulumliwa hafanyiwa masakr hadhulumliwa maishahe na fundi Jibrilu hasubuti hajabanu wende fundi mzima mkomori ya subuti ya jamba ukana zendrongo zibirinai wala kajafa bahi wala haulwawa fundi Jibrilu hajabanu hazidenonse nema fundi wa komori wafanya mbanyo ambao silence radio kabati fundi mkomori ya subuti ya denonse zendrongo hizo no fundi Jibrilu hasubuti hazidenonse yabo pour nous il est courageux yabo hafanya courage peu importe ze defozahe shaende mru ya subuti yaba ukana zenunga zendao na hii yende mru subuti yaba uswazali yaba usomsaidie yaba usobelu yaba ukana ngamredao na iwa komori izo fundi Jibrilu narimremercier upande huo risimbohe haki parce que izo hafanyai izo kabati fundi ya subuti ya zamba izo kabati mru mkomori autorite mkomori ya subuti ya bazenongo izo pia wadaza nga harumaze amri za hema fujari wa komori nga tsungo hulwawa kabati mru subuti ya rongowa no fundi Jibrilu hasubuti ya denonse zenongo izo yabo narukubaliane ukana fundi Jibrilu ngena ze defo zahe ngena neze kalite nane kalite na subutiri here zambe na rizambe siketengo mbidi bwa komori heni mrude fundu Jibrilu na subutia jebanu asitengo mbidi ya bekanano fundu Jibrilu usaidi wa komori fundu Jibrilu usaidi ya mayatima wenji fundu Jibrilu yo usaidia wana watiti wenji watabihao yo usaidia famizinji za kimaskini ngabo fami ya zihimisa heni mwezi fundu Jibrilu wasaidia mapesa eza he polemiki ya hele jimbo la Nzwani fundi Jibrilu hazamba jana hamba ukana kajadea nsi harudi hasombodunwa na hizo kajaparo zifanya kajaparo imabanu ya umbadunwa haombodunwa ukana kajadea nsi ya Nzwani hajabanu hazihana zendongo hizo fundi Jibrilu hazamba yabunga mwanzao kwezi wa komori fundi Jibrilu yajeleze namnaje nuha heya haji justifia ambe ukana zenongo hizo kajade ensi ya Nzwani Jibrilu kajatia umani katsuanza ya partage imasiwa ya hatu au contraire yohanze amani au contraire ngabo famizi za Nzwani yo uzanza yo uzisaidi ya fundi Jibrilu hazamba jana donc wa komori watukufu izokoli heni mriadhulumloma ni fundi Jibrilu iyo haki yahe ya idaize malizahe iyo droit yahe ya daize malizahe wale mruo sisirdai udai haki ngasibazima naye ngarjo udai ze droit sahau parce que karna ujua rihimshangirie mru udhulumru mali yo karna ujua karna ukana ngar sahau udai haki yabunge bidiu reke harmaze kweli ngebidiu rabeze kweli rabeneze njema wale wandu wadhulumlaze mali ni fundi Jibrilu ngasibazima nao shayo sisi riso dakoru si wanrada ula haki karsi dakoru harmote ze fushihere kwa fundi Jibrilu ya dezi wao karsi dakoru neze media zijao banu zideo fundi Jibrilu haini wakati wao kasuda yu haki wao ngomteza ushihere wao ngomteza wadabu yodi so sisi riso dakoru mratu jomba ukanar kaujabanu irida ili fundi Jibrilu no rekaujabanu rambe uhaki rikaujabanu rambe kiuhaki rambe ezaladhimu fundi Jibrilu ridai ukana zewandu wao ngebiloni kwa zemali sharika ujabanu rizidai kimastehi kiadabu na heshima shakarsi dakoru na wandu wasaya wajaubanu wa mtosao fundi Jibrilu adabu wa mtosao zanguo 24/24 upande huo karsi bazima nao wala karsunga mhono wala rijohanza kwezi watukufu ngardi urejeze tena wandu wadeao fundi Jibrilu wambao zembizahe na wahunre courage na wahunre zemvutse na ne hikma waje wakensibanu wambe nezekoli na wambe nezenjema fundi Jibrilu yafanyia harmoa nansi wa komori wambe zenjema zemali fundi Jibrili yazitole harmonsi ya komori yasaidie mayatima
yasaidie mafukara, yasaidie ze maskini za Komori. Richi Johanza tena riuzise mrambie ye mru mkomori wato ye mru dhamana mkomori yasaidie mwanansi mkomori utabihe dobidho maana ya porona mwanansi mkomori utabiho ulalo bonze yatoma pesa mwashia nyumba na mnambie dhamana mkomori ya parofanya zenu kwa hizo wakomori kwezi utukufu wanyu na rambe ze kweli sijibanu ridi ya fundi Jibrilu ikaga mumdea na mambeneze kweli zahe na mwambeze kweli zendo kufundi Jibrilu yafanya wanansi wa Komori na mwambeze mali mafukara wa Komori wanikiwa mayatima fundi Jibrilu ya wasaidia rujushi daruwazi wanga mali wa Komori wanansi wa Komori wanikiwa rujushi daruwazi wanga zirewe fundi Jibrilu ya wabahiza ende wasomisa ngamjeleze robo wa Komori njaja banu na bekana fundi Jibrilu ngufanyonro wanro hadhulumuze mali zao zote dishanive habanu no ikafundi Jibrilu hadhulumrumali ngebidi yaitowe ikafundi Jibrilu hadhulumumzaza hatumali yapo ngebidi yaitowe yoti haki hokweli harumu silamu yoti haki wanro wao ngebidi wanikuwa ze mali zao. Donc kwa Komori njajabanu nisaidie fundi Jibrilu ni mtefande ukana ngena haki ya dhulumru mali no heni mru ya dhulumru mali ngebidi yanikiwa ze mapesa yahi yu haki wale ema victimu wa dhulumru ni fundi Jibril ema victimu wa dhulumru ni fundi Jibrilu ngamibazima okoti wahao shatika utsaha rifanye diferensi ya fundi Jibrilu no wandu warirumao ensi yatu nema autorite watu pasko fundi Jibrilu kahadhulumrumali mkomori harange mapesa tsotsi yahe shayo saidi ambabi yatima ulumwade yo saidi ambabi sheirewe yo washie maskini yo saidi ya misihiri kama nzuri ani ziankili zatu rifanye hazi rivime ukweli na mnabi mrudhamana wadaula yarenga mali za Wakomori yarenga harma mali za Wakomori yasaidia mwanansi mkomori utabiho na rifanye diferensi wa Komori hotukufu wanyu ya hemwana ya chifundi Jibrilu ne autorite ne dhamana wadaula narsane rifanye diferensi hiyo dhamana wadaula ngwa hibau mali eze mali zonga zenda unda huu sonti pia ngarichu wao wa Komori mahale mapisao yendao ngarichu wao ngarujokane madhamana wadaula ikawarengeze mali wawashia ze famiza hao madhamana wadaula ikawarengeze mali za daula waurumia haruma ze faida za kinafsi ya zahao waurumia dauna ze famiza hao wajirumilia na mnambie dhamana wadaula ya porosaidi ya mriatima na seresto kemzima na mrambie rikatsara na rambeze kweli bwa Komori narambese kweli bwa Komori bekaramba ukana ngarida yiu daula ya kiuhaki shabunge biri bimise rambeze kweli ekaramba ukana ngartsaho etat de droit shabunga bidiu rambeze kweli wazazi wa dhulumliwa zemali walo marsaini fundi Jibrilu mimi ngabimazima nao ngamekote nao wala mimi msunga mhono upande huo wala msunga mhono mri ya dhulumla mali pasko ngamridu njeleze nro ngamjelezo mwanansi mkomori wa daula ya uhaki sina ujua nambeukana ngamdemande etat de droit ngamtsahau waki uhaki ngabanzao mahakama nisaidie mru dhulumu wanru iyo sina ujua upande huo ngebidiu nikebuhari nikekoera ngebidiu ni denonce donc ekangabo mru ya dhulumla mali fundi Jibrilu mimi ngamdenonce zendongo hizo ngamlaani zendongo hizo wala nsunga mhono nsi ukote nao bofundi watu fundi Jibrilu nsi harmu upande huo si Johanza wanadamu wao wanikiwa zemali zao shaizo mimi nso dakoro harmu utezefushihere nsi dakoro harmu utsozo adabu wa ujarhebanu rimto fundi Jibrilu zenguo nsi dakoro ya ujebanu rimtrete mazina pia rimde rereze famizahe yo nsi dakoro upande huo
upande huo mem besho nsidakoru sharmala malezi yatu ya Kiislamu harma ila kulturi yatu ya shikomori malezi yao karjahana yo karjahane malezi ya ujabanu harmaze media zinu mriatse mruze nguo yotide malezi mapara ya watu warinika. Donc upande huo minsi dakoro upande huo ngami dakoro wanadamu wadhulumlwa wadaize mali zao walo upande huo ngami bazima nao shansi dakoro wanadamu wadai fundi Jibrilu wamtoze adabu nsitakoro upande huo ngami dakoro wa denonse shatsi johanza wanama wao hemasta hini wanikao mana mintsina wadea wahunre kuraji wajebanu wambe zendongo njema fundi Jibril yafanya harme masi wa Komori debela wahe mzungu na rikema pragmatic na rambeze kweli rivimise zenjema ne zembi zahe na hunre kuraji fundi Jibrilu ne mru yatenete te gouvernement mono fanu haulawa fundi Jibril hazidenose Bapa ali haulawa fundi Jibrilu hazidenose Faiso ali haulawa fundi Jibrilu hazidenose watu Komoro watu kufuhamu ye fundi dobi ya denose masakre serikali ifanyao na mrambi ye fundi mkomori ya paro jabanu ya hea yamba ukana zanunga zendauna ya harmensi ya hatu na mnabe fundi mkomori ya paro jabanu ya denose harmeye serikali inu kana assalamu alaikum manama mtukufu ilala na mnambe fundi mkomori ya paro jabanu yamba ukana zanunga zendauna ibu azalingo rendo nai azalingo nesonsi hatu nai no fundi Jibrilu hahunre kuraji hahunruye kilo hajaba muhazamba senanga mumsalie ngamuswalie paske yabo harisaidi ya sidaula haki harisaidi ya hafanye hazirabidi rifanye ngamusadu pande huo kweli ngabo zembi za hesabu ndi Jibrilu shana rabeneze njema na rabeneze njema bwa Komori risiketonge mbidi paske si wasaya ekani kwa fundi Jibrilu no adisa wensi hatu rijorenga fundi Jibrilu kadoma chana shihu paske ka fundi Jibrilu harengeze mali shajo saidi ya mbabo wa Komori hajo saidi ya mbabi ema yatima wangu wa saidi ya baha yapa maudu kange na dhomana za daula eka harenge shangujo saidia famingabi za saidiwa fundi Jibrilu wazi saidia residiwa zibwa Komori Misiri mingabe fundi Jibrilu ya isaidia atange na Misiri ya iwahau Komori gina proje za Misiri ya iwahau ina mnambie dhomana wa daula yafanyaza na fundi Jibrilu yafanya kwezi watukufu na mrambie dhomana wa daula yafanya hauna mrambie fundi mkomori ya denose zeno fundi Jibrilu ya zidenose na mrambie kabati mrujohi yabanu ya rambie fundi mzima ya denose zeno fundi Jibrilu yafanyao armo na tso Komori yasaidia mayatima yasaidia wawade yasaidia masiwa ya hatu malizi nji yo wasaidia donc abole wor chabanu na rambeneze njema za fundi Jibrilu risohe abanu rimde ya fundi Jibrilu bahi rimtezashir shana rambeneze njema zahi rifanye difference edo muhimu ya hisu jeinu na rifanye difference ya fundi Jibrilu ne mafundi wasaya ye difference ndribu wa Komori e difference fundi Jibrilu yo oze hamba zendauna hii fundi Jibrilu yo oze hamba zendauna hii yo oze hamba zendauna hii harme masiwa ya hatu yo oze hamba ke serikali ngerendona hii yo zamba na mrambie fundi mkomori ya paro oze ya zamba no wadaza silence radio kabati ukuzamba yabo hizo si wasaya ekarjabanu ngardene soza bizafundi Jibrilu shagarjo hamba na hizo pia arsiko mbidi bekara bangar dayu daula kiuhaki kebidiu rambeze kweli na rambeneze njema na rambeneze njema za fundi watu fundi Jibrilu bemrujo jabanu hadi ya fundi Jibrilu kajabaneze njema uonge na problem personnel ndaena ukajabanu ya dailiwa Komori ya jabana ya dailiwa tatato Komori ndami paske ti jabanu tsabokana fundi Jibrilu ekahudhulumu watatato wa Marseille ekahudhulumu watatato wa Komori yabema pesa ungebidiwa wanikilwa mana hiyo tinjema harmo silamu tsinanga rjo hurongoza kimastei fundi Jibrilu adabu na hishma shekati jabanu tsabokana madisha yewa webwizi wejau aizonrabu yabo njajabanu ni rongoze fundi wangu yabo tijabanu mteze shihere yo ndiyo saha narelewana ukana utezefu shihere yo ketsoendelea harmaila culture yatu ya Shikomori harmaila malezi yatu ya Shikomori
iyo ketsondelea harmoteze fshere na zidwa na utsuanduze nguo yo ketsi hata ketsudingana ne mastei hatu ashikumori na ile namna hatu ashikumori abwa komori tsina ukamleha ku nsoka ujabanu nirongoze wanama watukufu wade yao fundi Jibrilu nimwambie ukana ngibidiu wahetsena wambeneze kweli wambene difference ya fundi Jibrilu ne mafundi wa komori wambe difference ya fundi Jibrilu noma autorité warirumao na mwambe difference garchuwa ukana kamna usubuti mjebanu mwambe zenjema zahe kamna usubuti mjebanu wala tizambanro mitsi mambro wa darasa mitsi harumesha mashafundi Jibrilu shami mwanatsi mkomori wa daula haki sika ujebanu nabe zenjema zahe ndidi nabe nezembi zahe yende namna mroko udayu haki yende namna mroko tsada ulahi ku haki yibidi mrambe zembi nezenjema muna baha ukana wakumuri pia ngwajua ukana fanu wala kajafa bure wakumuri pia ngwajua ukana fanu wala kajalala ya jifia wakumuri pia ngwazijuwao pia yemri akaubainuwaze n'uwezo hindri fundi Jibrilu halamu wakumuri hazamba ukana fanu wala hadhulumulwa fanu wala hafanywa masakre fundi Jibrilu iyo ngarashukuri yao haheya hazamba zopande uo hapa wakumuri pia wabuhe maso wakumuri pia ngwarambuwa ukana ngasarma serikali ya kifujari hizo ndo fundi Jibrilu hazidenose mafundi wasaya wafanya mbaindu ya mbao silence radio kwa jasubuti wa denose zenogo hizo kwa jasubuti wa zamba hizo fundi watu hazidenose donc wakomori hemaste yahanyu naruduhamba zenjema naruduhamba zembi ridusema rabane zenjema isohe mratsohe abantu hadi ya fundi Jibrilu shana bene zenjema zahe risimbohe akiyahe baula mwanansi mkomori hamadasi ngena zembi zahe ngena nezenjema zahe alafu tijohanza mnambimise zembi yafanya nezenjema zahe mmone na mbimise mmone monisa ne difference ya fundi Jibrilu ne mafundi wasaya monisa e difference ya fundi Jibrilu ne wandu warumao wensia hatu fundi Jibrilu ne mru ya subuti ya mbeka umulutu ila kefanyi wa komori fundi Jibrilu ne mru ya subuti ya hebanu ya wadea wandu wafanyao zenongo hizo hede hata wakaza madzina hawakaza mba FCFT fundi Jibrilu ne fundi mkomori mzima ya subuti ya heya ya denose ya mwanamshe urengwa ni mwanamshe hamadae hede hata wakaza ifumbu na mnambe fundi mkomori ya subuti ya zifanya kabati fundi mkomori ya subuti ya denose zenongo hizo bahikwezi wa komori na rambe zenjema za fundi Jibrilu ngashukuri yao zenongo hizo wafundi watu ya heya subuti ya zamba ya heya ya subuti ya mbase zenongo hizo kana zenongo kazirendwa hende hata wakaza madzina na mlembe fundi mkomori ya subuti ya zamba kabati donc wa komori ngashukuri yao zenongo fundi Jibrilu yafanyao no nansi wa komori ngashukuri yao na tena ikangabo mzaze mkomori ya dhulumna ne fundi Jibrilu iyo kitihaki ngarda yu bofundi watu wanako wazazi wao wanikiwa zemali zao wakomori watu jwele wanayukana rijabanu recouvre fundi Jibrilu no rijabanu rike harmo haki yede namna yokana utsa itadodro hibidiru ke harmo haki heni mri ya dhulumna mali fundi Jibrilu karsi d'accord wazaza hatu wa dhulumulwa wa darasa wa dhulumle mapeze mali karsi d'accord upande huo rijuanza na dizazi wao wanikuwa zemali zao rijuanza heni mru ujodaizi haki ya sidai hamada siwasa ya sidai kimastehi ya sihebanu hamtusadabu hamtuaze nguo hamdea dene familia yotsi de namna ya lathimu zenongo zendele ekwezi ngarparao tsena wanyanyasi watukufu wadea fundi Jibrilu wajebanu harmaze mimbari zinu wambeneze njema za fundi Jibrilu yafanya wasikwetengwe mbidi wambeneze njema ya rede wa komori neze njema ya rede mayatima neze njema ya rede mafukara ne misiri fundi Jibrilu ya isaidia no wanadamu wenji wafemato fundi Jibrilu ya wabahiza
ine ya wasaidia rijuanza wanadamu wao ikangwa mbao zembiza Jibrilu shana wambe na hizo tena watsiketengwe mbili na wambeze kweli paske kamrungu daule ya kiuhaki nge mru nge bidiu mri yake bohari mri yambe kazinu kazitsuheda zinu ngazendao izonde zi habari nsina ukamle haku yabo. Assalamu alaikum warahmatullahi. Mwenyezi mujalie masiwa yatu yake na amani ikamwabanzi.